Each rectangle is made out of 12 equal squares, so all have the same area, but the length of the boundary will be different. Atiani rectangle tin te hi som pania siam vek ani awangin mo an area chu in angani hi khat ni thum li mo area equal to a sei zong le a zau zong multiply ani area chu heta hianin enge kan ti hemi rectangle a hen kan ti ma saberang o hemi rectangle chu helama 1 cm ania helama 12 cm ania 1 le 12 kan multiply chuan 12 alo chuak ani ni le hemi hi ti ve thungila a area kan zong ve le ang L and B equal to helai hi khat ni thum li mo pali awang zong in zat nge khat ni thum awang zong chu pathum ania chuan hemi hi kan multiply chuan 4 3s are 12 ani mo 12 cm vek ani a in tiat vek ni le hi ti ve thungila area kan zong le dona L into B chu pakhat pani mo awang zong pani asei zong khat ni thum li nga ruk asei zong paruk awang zong pakhat pani awang zong pani awain multiply lo chuan chu 12 cm thau ani chuan but the length of the boundary will be different atiani boundary chu perimeter ania perimeter chu thil reng apang zong apang sir kwal den in bel khom tinani omzia chu perimeter a chuan one ania ta 12 ania ta po 12 ania ta po 1 heng zong hi 1 plus 12 plus 12 plus 1 kan bel chuak don ani som pani som patum som vain som ni paruk ani chu mo kan chithiamem o chuanin ani le enga hian nge perimeter hi which of these rectangles has the longest perimeter atani eng rectangle hian nge longest perimeter nei le atani kan lo chiar le chinang hei ve thung hi o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 hei chuan 14 a chuaka hei chiar ve thungang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 hei chu 16 a chuaka hei hi a sei ber dinani chu mo ta kan lo ti chin le ang kazo pathum pali ania pali le pathum le pali kan ja sa chu pali pathum zo kan ja kan chia thiam nan pali pathum mo bible khom chu pasari som pakhat som pali ani chan apia berami box lem kha kan ti vele thungang 2 6 2 6 no 6 plus 2 plus 6 plus 2 som pani som patum soble somanga som paru ani kan che thiame mo perimeter chu atlanga mi hi hetia te kwal chwa veka bil khomani ma se area ero chu azawai zong pum pui tinania perimeter ero chuan asir zei chau tinani chu which of these rectangles has the smallest perimeter heng rectangle hi hian eng hian nge perimeter nei tlem beratia he pakhat pani pathum pali pakhat pani pathum mo he mi te hi ani 4 le 3 te kha mo
4 plus 3 plus 3 plus 4 te hi an nei te bera chuan som pali ania chuan anga ber chu 1 plus 12 plus 1 plus 12 hi nei se bera hi hianin som ni le pawaruk ane ani khazong kha perimeter le area kan no sha thiam theinan area chu awang seizong le awang zau zong multiply ya lo chuak kha ani chuan perimeter chu atlang kwal den bel khom kha ni asir zel bel khom hi tiang hian hemi page chia hi voina tan chuang kan chirang